Sumrak ka, Henry, tag meriendata. Agyaman na, mimiling. Sa bali man ang alalaki ay tinsangpot mo dito'y balay, Mileng. Ni manang duminggamot, masapul pa lang ay bagang mayamo, day ta. Apay, nag-break kayaon kiniskaw. Nag-break kami dagsapa, manang. Agasam day ta. Naglaka ka makasapsapol itinubyo ading ka. Uston man, kababain mo kinihinray. Tilay bagbagang mo. Ay nahinray, pasensyakan iti panagsasaok. Ngam na sa isaya at numaamuam ti aramid to'y kabagis ka. Itatana sa papay. Agsusukat dagiti nobyo na. Pasaray aggigidan pa'y no daduma. Awang problema. Nga oray naglaka amaumuma iti lalakay. Amangan numadamdama, sinaan na kamot. Akas iti inaramid na kadagiti daduma anubyo na. Saan? Hindi na gano sinaan ni Mileng. Oh, nga ta. Kat nubulili kung to'y kabagis ko. Anya kamitan, manang. Di nakpaibainan, Mike. Nala, ingka kaglutom ta dito yung mga ni Henry. Kwarta man, Henry. Manyo? Oray 500. Paggatang ko man iti underwear ko. Agrat-ratik mga minamin nga underwear ko. Agka. Ay, agyaman na kain na. Ay, adapay ko ma-order kiti online. Ngaminton maminsanan. Kaanot swildom aya. Ito katapusan mo na Sige, uraya ko. Barang ikanak tumanan. Ha? Oo. Awang problema. Basta ada. Ay, agyaman na, Henry. Siguro, dakdakkel to titid mo no katapusan. Saan la 500? Una. Basta ada mo base. Ada pa yung kami may bayadak. Alon ko, Mileng. Ay, mangilasin ka asiku din ay titid mo kanyak. Henry? Ay, nagbayag mo na yataon. Asino, uraya, Mileng. Ni Henry, Kuna na nga umay itatayag na ti allowance ko nga mawamatan. Ha? Allowance? Ikan na ka iti allowance mo? Kawan na, manang. Rumbang lang ay kan nakiti allowance ko ata. Nubya nakungarod. Anya? Adamat sukat tititid na kwarta kanyak. Sukat na nga? Basta sukat nga. Apo damagampay laang mo. Amumlatan Ay naading ka, makiasawa ka laang tapno agtalnakan. Manjak nga rod. Agpapasak pa'y ngagbalasang. Kaya't ko pa'y tag-enjoy, manang. Ay na, bakit ka nabalasang? Ngam ag-enjoy ka pa'y laang. Makiasawa ka kitdain. Ibagam kin ni Henry tagkasar kayaw. Jak nga rod pa'y nakasagana mo. May mayat ti single tanawaya ka kanayon. Nay, isulaki didaytan. Henry, si kaka didaytan, my love. Wag, my love. Ay, mabit lang! Umayan, my love! Ano, sampala to 5 gasol Sa awan man nabatin ito sweldo. Kang pa kami na amang inang ko. Kaya katang na ito si Daenda. Anya kamutan. Ninamnamak pa'y mga ruta 2,000 nga itanmukan niya. Pasensya ka na talaga, Mileng. Basi mo lang kami ti sweldo. Kas construction worker. Mawan ano kasta. Di nakgaya masuportaran no asawaan nak. Mala, yag mo daytan. Agawid kan. Ha? Agawid kan tanay, si makit ti ulok. Kaya't konti matorog. Ano yan? Hello, Manang Dominga. Anda manan? Ha? Ay isumrak ka, Henry. Anda ka din Mileng? Ay wun, ada iti silid na, Henry. Mabiit lang tayo ba? Agyaman na. Manang, ibagam ka ni Henry, tawanak. Anya, katno imbagak nga ada ka dito'y silid mo. Ay, si kanti makisarita kang kwana.
Si kaman lati mangibaga na jak kayaten, tay break kon. Apay aya. Ay basta, awan na pinta sa masakbayak kang kuana. Adamo imi-imo na. Anya. Alam naman ang kasarita maun. Ibaga madya ko na yayatan. Apay, agas tani, ibang baga, manang Dominga. Ay, kastamot ngamin timbaga ni Miling kanya Kenray. Di nakakano kayatan. Sumapol ka kanon iti sa balay, ngagbalin anubiam. Sakit ni Barokong ko, manang. Kasi matutulog. Isakit ko lang at isakit tinakim ko. Manang, ada kadwa kasi mangpet ni Insyong. Insyong, iso ni Manang kwa Dominga. May mga oras mo, kabsat. Ay, kastamot kabsat. Ala, sumrek kayo. Kamon, darling. Sumrek ka dito'y nano mo abalay me. Thank you, darling. Nakasapol ka man adagusan iti kasukat ni Henry Miling. Kasinsi na yula iti kalman. Ay na, di nakmut padaksan iti sa ango tinubyo ka, Manang. Anya kamutan. Ay nasaysaya at numaamuan na tagpaiso ading kaw. Itatana sa papay. Amum anya kabsat. Playgirl to'y kabsat kaw. Awan bumayag anubyo na. Amangan no agbabawi kantaw. Nalaki din. Ingkagluton, Manang. Tamangan dito'y ni Insyong. Kaasimat ni Manang mga glutluto. Katulungan, darling. Baybayam ni Manang ko. Narwam day tangag loto-loto. Madlaw na singpat ni Manang mo. Una, uray ungong taknukwa kakabutang nak. Kaasimat amiling. Manang mo, ungtam. O may kagit din, kain tatulungan nga agluto. Ay, nasaanan? Kabailan na day ta. Shaktibus dito'y balay. Anya? Ay, makaininumak iti juice na lamis. Wano ice cream ko ma. Awan nga min karga ti ref me. Gumatang ka man. Nag-Diyos taman itayan iya ili. Agdanom kamot Anya matan, makaumang nga rumati danom. Mayat ti danom. Jak manganan, awang ganas kon. Nakayulatan timangan. Tulungan ka nga agluto, kabsat Dominga. Ay nalpasun kabsat. Masya na ngamin kan ka, kabsat. Aglingling at kan. Napudot ngamin kabsat. Kung nakatulungan na ka ni Miling, masadot ka numat. Day tapay mati ko namat. Sadot day takabsat ko. Tumulong laeng no adda kayat na. Anya? Una yan. Nadlaw ko nga ron, di kinasadot na. Naglakapay nga agpasugnod. Kasta nga ro, ti ugali na. Sigurado, no adda di na magustuhan kan ka, i-break na kan. Naupayak iti nakita nga ugali na kamsat. Ha? Unak no nasing part ni Mileng. Ngamsal mo gayam. Isuan na upay ako. Nang runakit ado, dagiti makikita ka textmate na. O dak lang arudo na numila. Ngam adda pa'y la textmate na. Isua, naupay akong kinkwana, Dominga. Manungay tinaglakwa mitimulam alaya, Insyong. 30,000, Miling. Wow! Ay, mangtad ka mga ruduray kinsimil laang. Alan gumatangak man iti cellphone ko. Padasak man tag cellphone iti touchscreen. Tapno ag-video call tanto. Ay. Ag-video call tano day tagdigo sa kaya mo. Bastos! Bakit? Nay! Kapapanamon ngayon siyang! Ay! Pinanawan nakmatan! Pagmeriendam Dominga. Ha? Nay, apay nga ikanak iti kwarta, Insyong. Pagmeriendam nga rodo. Baratom kanyak.
Ta chimambaki ti presyo ti mulak alaya. Ha? Ay na nagsayaan. Ay katagyaman Walang kantis kayo, Adwa! Ha? Walang kantis kayo siyang kat si Kamamanang aga-agaw kay tinobyo. Ha? Ay Allah. Anya ka din day nga ibagpagamading ka. Isumatla din nakikanensyong iti kwarta ta si kateke ka na. Nay, anya nga. Siyang! Ibagam tagpaisaw! Crush mo ni Manang ko niya! Ah, Agsaw ka! Crush mo ni Manang ka! agbrektan, Mileng! Anya! Adon, tinakaupayakin ka. Isumag sinatan, yak kaya tugalim. Wanan kay tibain! Anay ko. Kalpasan ti amin! Kas talakalakanakan ka ti panangisinam kanya! Awan terumban, nga ikamat mo kanya. Taawan na pasama kiti nagbautan ta, Mileng. Isumag sinatan! Napuskol kay di ti panagrupropa ma? Sikapay mo talaklakayan ti mangisina kanyak! Puskol roba! Puno, tiatab ni Mileng, Tuminga. Kras ka? Kinsaan la dayta? Magayata kong din ka. Anya? No aklunan nak, ikalay sa kadagos. Insyong, por delikadesa kumamot Sumapul ka laengen iti sabaling nga armam. Saan na siya? Ta sigurado asaan na taasardengan a pagsasawan ti kabsat ko no bilang laeng. Aling mo ni Mileng, naturturay ngamsigan. No isudag balhin alapod iti panagin na yata. Agtaray talahangin, Dominga. Anya? Ay, adun ka. Sambuton tati banawan habang si bibiyag tabay. Malay mo, ang mga numakaisang butapay iti siya mga anak. Ha? Si kakit di man. Tila ibagbagam. Alamat rin ha. Sikat type ko. Sikat kayat kong asawain. Sikat kayat ko pangirimitan to iti mapaglakwak iti layakas kadamula aparyakan tarong. Ay, insyong. Uwan ko na mo na. Ay na, mabayang ka pa ilang I love you to. Kunam ka din, Dominga. Malaman laengan. Wanan, ay ayatan kan insyong. Oh, ay na, magkan ka, Dominga. Allah, hinagkanak mo tan insyong. Kanya pa'y ngay, nubya ka nga rodag. At danlesin siyak ang mga kingga, Dominga. Ay nasaya at nagkasar kayon kanensyong Manang. Ha? Saan ka nga agungat, Mileng? Saan? Apay ko mga agungutak. At damot din kasukat ni Insyong dito'y posok. Ha? Ada-adagaws? Kawan na! Apay ka po eh. Maapil nga minto'y kabsa mo, Manang. Isu nga do tagrayo. Anya? Ay, wanggayam. Didak pampanawan ano malpasan ti kasaryo kaninsyong. Diyak ka ba lantag may sa dito'y balay, Manang? Isungag talinaan kayo dito eh. Diyak kaya tapanawan da. Ne, si kamantag lutong darlay. Apay, napanan di kabsa mo aya. Ay na, napan man nagbulak-bulan Agsusukat gaya mo talaga tinubyo di kabsat mo. Naimbag tayong break ko ide. Naimbag langit eh. Tasa nga iso tinasawak. Dagdag pa ako matibabawi itan. Gapoy di kasjay nga ramin na. Darling, naimbag lakit tinta nakita ka, darling ko. I love you ka talaga. Ala, aglisi ka nga rutan. Taituloy kunti agluto. Nakarakob ka manan. At data dito'y kusina. Nay, apay analiday ka, ading ka. Ay, jay awanan ba inala kay Philip, Luklukon naklagayam. Kunana siya lang tinobya na. Saan mag...
Kunak man no ni Andring tinubyong ita. May sama day dyan nga Andreng. Insukat na kitibak-bakit ngam siya. No kasta, pinaggidan mo ti dua anubyo milaing. Wan manang. Tapang paliiwak ko man no asino ti matino kadakwada. Taiso ti pakiasawaak. Ngam nagindan damot na nang i-break kanyak. Anya? Ay, apay. Ti kunam nasaya at ti kastangar aramida milaing. Paggigidanam dagiti nubyawm. Kaya't ko kumangaroden ti makiasawa tao mapalakan ka manang. Ngamin nakasingsingpot ni insyongkan ka. Ngamin break dakmatan. Iso nasakit ti baro kong kumanang. Naimbag ka pa ya. Apalan ka unay. Nay, si kamot taglablaba, insyong. Ay, wait, miling. Tamasya na kinimanang mo. Yak kaya na mabanaw. Ay, naimbag pa'y ni manang ko. At damang ilablaba itibado na. Ilutlutwam pa yan iti kanan na. Kanami na natrabaho dito'y balay. Sikan ti mga raramen. Lab na lab ko ngamin ni manang mo, miling. Iso ano mabalin. Yak kaya't ngagbanog. Ay, insyong. Di mo't. At dabalo akabsat mo. Ningay ading mo amariyaw. Well, nangasawa na. Masikugan niya sa kawana. Ay, sayang nga rod Aba iya. Ay, kwa. Ay, awan, insyong. Manang Dominga, pakibagam mamakin na insyong tay laban na dagiti murang ko. Nagsaki nga mintisikat ko. Anya, ay saan Saan mo't ababaunan ni insyong dito'y balay katating ko? Kun mababain akon iti asawa. Taison tag trabaho dito'y balay. Mailaklak am kalangarudan nga ilutlutuan na. Paglaba umpay, saan mo't tan amilaing? Ha? Sumapul kamot iti asawam anasingpet ken nagagut. Saan ajay asawak ti babaunom? Takababainan ken kuana ading kau. Ay, di nakikid adi Aging ginantil manang Dominga kan insyong. Ay, kaano nga tamat ay makasara ka kitikas kan insyong. Sayang, pinaluspusak nga minensyong edi. Siya kumatikikikyan na ita. Ay, hindi manakman. Awan katakunay na ikaw abumakit. At ni tatangyo dito, Rona. Ha? Ni, awan nanang. Nagkuyog da ka ni Karding Arimwar. Ay, sumra kayo Ay napanandag ay. Ada ka no darayan da aparte nanang. Ay, rabiin ngam awan da pa'y lang. Awan nga rod Inawagak ni Karding itay ngam din na may baga no anya nga oras ti awid da. Ururayan na kanong amin ti desisyon ni tatang. Anyan dagijay atat tao. Di dan samot pampanunutan dagiti kabalay dangagdanda nagkadakwada. Ala, umyan kayon dito'y balay nanang. Makaamumot tinjay amam no awanak asang putan na ijay balay. Masaduta kaun nga gaway. Beer house mo ti imayan tayo, tatang. Uwag, taagilibre ka no ti kumparek. Di unay, tama nga no di untun kabalan tagawin, tatang. Tama ilak, abay kumasaan. Dahito pa iti inuman nyo, mga podi. Ha? Nek, agapay lang ito'y inuman mo yan. Nangyag ka ba lang? Jay big time akong parem. Tinangibaon kanya, sir. Thank you nga raw, ading lapsat. You're welcome. Anyat nagan mo? Gudo. Siyak ni Gudo.
Saan asika? Daytoy kadwam ti damdamagak nonyat na Sabag. na. Kwa, siyak ni Karding. Karding gayam tinagan mo. Ay na, papidil man nga rod. Alay ko, tiping-ping ko ating, di mo pisalay. Suplado. Ay, siyak lang iti, pislam ti ping-ping na adang lapsat, ta saan nakasuplado? Ha? O sige, Sakaw. pagbigyan ka. Ay na. Ay, tayo na. Nagwakay. Anyamat day tarupa mo, tata. Very oily. O sige, panawan kayo, May. Tasi kaswag dagiti daduma pa'y a customer. Nagdadakkelan na gito'y 2 botelya nga arak ngayon datata. Sagay sata ka din. Anya? Ay, jak ka bagalan tatang. Kat no good fortune dayo tamay sabot eh. Basta, ibusin ta. Alata ka din. Ha? Ay, tatang. Aran maminsa mo ilakas taon. Sa mga karayaw. Hello! Ay, inang ko. Ay, may kano ko daw. Di ka batay. Ay, at sino ka? Siyak ni Melissa. May sak nga unano. Uwan ba? Amo ka. Tabas ka kagaraw. Nakaturog matantapugi akadwam. Uwan ka raw. Nabartig nga minay. Siyak, takin ko ko iti da ito'y apag-inuman. Na. Naawis tiriknak nga masidagkan ka. Gapo dita na silap atok-tok mo. Isa naging teresakan ka. Kaskan ka ngamin, dagiti weakness ko, iti may sa lalaki. Weakness ko, ti pultak. Balasang akpay ngamin, si Kangay. Kukwa. Aguray ka man. Agpaiso ka dito magbagam. Kukwam na ito a beer house. Wen, ado ti negosyo. Ado ti kwarta. Mabiit lang, tairuar ko ti wallet ko. Tada ipakitakan ka. Daytoy. Kitaam to'y passbook ko. Nagdakilan ti karagat yung passbook mo, madam. Saan apa nagpalastog? Ngam ado ti urnong ko, pultak. Gudo tinagan ko, saan apultak, madam? Ay, sorry Sorry, Gudo. Ada ka din asawam. Kwa, adda, ngamsan kami ngagkasilag. Agduma ti silid mi adwa. Anya, mabalintag pa siya rin balayo. Wala, madam, mabalayin. Di kagpadlaw sa asawa ka. Di mo ipadlaw akrasnak. Ibagam aninong nakwat. Wala, day talagayam. Awan problema. Anya? Yawid yun ni Madam Melissa, tatang? Wan, kaipilit na si sumuro kanya. Na-inlove mo kanya akong karday. Anya? Kasano nga ro din ni Nana? Makamo di na. Pasurutak latan ni Madam Melissa. Taado ti kwarta na karday. Tatang, ay sus, kitaan nyo Taamangan no delikado taramidan nyo. Saan? Pagbigyak lapta na. Ikuyog tangagawid ka din. Ngam igay balayaw di pangidiritsuan tarengwa na. Taamangan no makadlaw ni nanang mo. Anya, ay saan Diyak kaya tatang, amangan no agatap ni Rona kanyak. Anya? Malaman lang igay balay garudan ti papalan ni Madam Melissa.
Itala sumangpet ka daw. Dua nga aldaw adi ka nagawaid. Sino day taubeng akadwam? Kwa, anak ko iti bunyag ni Melissa. Anak ko iti bunyag. Isugay inanak ko iti bunyag, idi na iran lang awang ka iti. Hello, auntie. Kumusta? Nasaya at mat. Kaya't natagpasyar. Iso nga, ingkuyog ko nga. Kaya nakakanumag am-am mo. Anya? Melissa, agmano ka kanya antim Sofina? Wan ninong, agmano ak Auntie Sofina. Upanak man gudo. Sos, saan mabalin? Sa mga numakita na tati asawak, Melissa? Anda ni bakit mo ijay likod ti balay nyo. Agsibsibog kadag iti mula na asabsabong. Alan ubain akon gudo. Kaya't ko ti agpaubakan ka. Libre ti inomam nga arak ijay beer house ko. Intay agsyat no malam. Kaya't mo. Ikaw na. Siguro. Ubanak man nga rod gudo. Nga rudain. Umay ka, Melissa. Nagmayat gayang ti mauba. Nang rona no pultak ti mangubakan ka. Gudaw, nakita mo jay walis nga. Nagpaubakin ni ninong ko, auntie. Agpampambarba to'y anak ko iti bunyag bakit? Kaya natagpauba. Apay, manot tawon ni Melissa, gudaw. Ubing pa'y dayjay bakit? Sa nga pulong sa laktawin na. Sa nga pulo nga, imposible Oray unano ni Melissa, nga madlaw nga addan edad na. Madlaw mo mati ubing kan saan Ay na, ubing pa'y nga raw. Iso nga agpapaubba pa'y lakanyak. Bakit day kayon? Agin uubing siguro Kat no natanganan tirupa na. Mature, tirupa na. Iso akas dyan bakit? Nagalas ti itsurain nyo itay. Inobam day dyan babae. Ay na, kasla anak ko ni Melissa. Ta anak ko nga ro di tibot niyag. Di mo ko mapagimunan, di ubing. Agin uubing nga Ay na, unay ka na ya. Tila pag-imunan. Ninong, nasakit di saka. Ninong. Asas, abay nga agpilay-pila ka. Ano ta sakam? Nasakit ninong. Anay ka. Jak makapag na. Natudok ka dahil na. Apay, at darayo mamaw si Melissa. Awan, auntie. Ay, di nakawagan iti antay. Taoray basit ka. Madlaw nga dan edad mau. Dan kurat-rat tarupam. Sabi na, saan kumama ka sa ti panagsasaum Aba, anak ninong. Nasakit ti saka. Ay, di ka agpaubay ti asawak. No nasakit ti sakam, agtugaw ka lang dita. Apay, ubing ka, akon di paubay ti asawak. Alala, umay ka Melissa. Ta agtugaw ka dito yung sofa. Ta ilutek ti sakam, uwan? Uwan, ninong. Hello, Tatang. Hello, Kardeng. Agrobot ka tayong tamarin agsat. Sapay aon kwartak, Tatang. Sat ti makamaw. Basta agrobot kan. Sige nga rod, Tatang. Ni Tatang Jackie nasaritam iti cellphone, Kardeng. Wan bakit? Agawa awis. Makapan kami kano ijaili. Anyad ko nyo, agbartag kayo manan. Saan? Income lamangan iti restaurant. Ilibre na kano. Apay ngay asikalatawisan na. Da kami ngay mat kininanang. Ay, kwa. Itik outan da kayo tulaan, Rona. Ibagak kini Tatang. No kasta,
Nagkuyog manan ti asawam kan ti ama, manakaw. Wala nang, inawis ni tatang ni Karding. Ilibre na kanumot ang mga ni Tirwar. Pat-pat-siya. Mapandaki di manan aginom Ha? Kasla di kapailan na irwam ka dagi jay adwa. Basta nagkuyog da, arak ti papananda, pat-pat siya ma-restaurant. Wan nga rod Ni tatang mo ngamin, awisan na ni Karding. Jay kit di mat asawam Di na pa'y amaw apagkadkadan mat di amam. Nanang, Inawis dalaang mapan matadagosan. aywan, nagawid ka din jay bisita ni tatang nga anak na itibunyag. Ay, jakam mo. Tadyak mo't ida nasang putanan ijay balay itay. Napanakla ijay istor. Ngam awan damutan idi nagawidak. Di da pa'y nagpakada. Ingkuyog da nga ta dyan anak na itibunyag. Wan siguro tawan mo't ijay balay. Ngam amangan no agsublimanan day jay. Tadapay mo't ladagiti kawas na ijay balay. Ngam imbasura ko. Ha? Masurunak iti day jay Melissa. Agpapaubaki dyan kinitatang mau. Aniya? Naimbag no saan nga agipulong ni Karding iti asawam, gudo. Saan? Biniling ko, Melissa. Nasaya at nga rod. Ay nainlabak at talaga kan gudo. Kaano nga'y ngayatan na. Kaya't naklat taaya nga uray adan asawak, Melissa. Sinaamon ni bakit mo tadatantiag din na. Anya? Ay, sana mabalinan, Melissa. Diyak magkaya nga agladingit ni bakit ko Kaasi ba, sapay adda sakit na iti puso. Ay, kukwak nga rodlatan ati umapapal. Sana bali, ta kanayon kami nga umay dito'y birhouse mo. Ay, sabagay. Oray di kan sumuraw di jay balay, what? Dito'y latan ti pagkitaan ta. Siyak ti umay dito. Amangan ngamin no makadlaw ti asawak. Okay, sikat ti matungpal gudo. Basta ibingayan nakmat iti oras mo Well, kanayunan may ti umay iti manugang ko dito. Sige, sana bali. Talibre ti inuman kan pulutan nyo dito Agyaman Melissa. Awan ang yaman na. Basta parakin ka. Ngamin, love na love ka, gudo. Tatang, nainlove sa mo tunayan ni Melissa kada kayo. Bay amaing love ka rin. Tapno libre ti siya ta iti birhouse na. Nagmayat nga ro tatang. Unlimited ti siya ta ijay. Pati pulutan ko na maabaraw. Un nga ro tatang. Basta di ka ipulpulong kininanang mo Tano ipulong na. Ibaga mo la asikat yung mga sungsungsung kanyak. Anya? Runa, ikam ka din ni Kardeng iti kwarta apagin inom na iti arak. Saan mo't nanang? Isu nga rod adya kikikan, tamok ti kinaurur na. Nga milibre mo ilata ni tatang. Awan mo't kwarta ni tatang mo, jak mo't ikikan. Anya, nikat pangalalaan da nga iti pagsasyat da. Day tangarod ti pakas da awak. Tauray awan kwarta ti amam. Makasyat mo't lata. Agasam, minalam ti ipapanda ijay ilay. Pasaray parbangunan no agawig. Wan nga rod Pati ni Karding, problema nga rod ti asawak. Tagpadadamutan nga ur-urkin ni tatang. Kari adinan ulitin tagbartag. Nga mawamutlat at matungtungpal na akarina. Ay na, nagpadaan dan ay iti amam. Iso nga agsagana ka man, Rona. Tanurumwarda, surutan taida. Bumabakan, Melissa. Tanak-tangalan tilupok amang saksaklot king ka. Sana kay anauma agpaspasaklot kan ka, gudo. Sikat talaga. Nayunan nyo ti pulutan nyo. Tagpaluto ang iti special apulutan nyo.
Karding, agsao ka mo na. Nakaululi makadita. Awan mo ibagak, madam. Amukon. Kayat mo ti adda ka sarsarita na. Kayat mo ti adda mo ka table na. Ay, adda madam. Adda. Mabit laang tayo bakti kabsat ko. Ha? Kapsat mo? Ay, oras sana, madam. Saan ako nga mangi table? Balasang daygay akabsat ko. Napintas matlakas kanya. Sana, madam. Sana. Okay nga rod. Ano sam nga rod ti umapapal ka da kami kinigudo. Saan ka di gudo? Ay na. Agak ka lang, agak ka niyak. Bilis. Ipay. Sasama. Kunak, tupay ka, nadama di ang makasabak dito'y gudo. Bakit? Dito'y gayam tayo yung yukin ni Tatang Karding. Bakit? Na yan ti kastala ngayo iti dayta babae. Anak mo iti bunyag kunkunam. Ngam babae mo't gayam. Nagkil na ti panangagak nakin ka. Bakit? Ni Melissa ti aking kuko iti dayto apaginuman. Saan ko babae? All bound! Nagamala, sigay. Itad kon ti wayawayam gudaw. Aramido mo ti kay kayat mo. Agsinatan tapno na waya kayon iti dayta babae. Saan asufin na bakit? Di ka kadagsasaw iti kasta. Sikat ay ayatek bakit? Ulbod ka mat gudo. Kunam asyak tay ayatem. Kunam asyak ti pilyam. Kunam asyak ti dunnaam. Kunam ano umakan iti agat bakit nga asawam. Ngam ita kasta ti bagam. Makitam ti kasta nga ibagbagam gudaw. Saan apo doon na ita? Kat no daw-dawat na pa'y amabalo kumakanaon. Di ka mamagaramit iti istorya si Melissa. Saan natila magbagam? Agpay sumat. Imbagampay anaang doon ti asawam. Saan ngagdigdigos ko nam? Anyo? Saan apo doon na ita bakit? Di na mo padagsin na iti asawa, Melissa. Nakamot tayo. Ay danyaw, tulungan nak. Nagijay alahas ka o intaraydan. Anya, nakunak to mga ming adi ka mamapati ka lagi dyan at tao. Kamanya nga ita. Kamatan ta idadanyaw. Naglugan da itinangisit ako tiyay. Ay na, kasano nga ron ama kamatan da ida. Kaya awa mo lugan ta. Intag patulong akadagiti pulays. Dahil tangamin kay, natangkan ti ulo mabakbakatan. Imbakak ngamin ka, di mo entertainer na gaya at tao. Ngam agpakalain ka ba? Jagmatan mo nga scammer gayam dagijay at taaw. Ala, intay iripaw, tinapasama kang ka, Agustina. Oh, apay adiyo kadwan ni nanang nga imay dito'y balay. Nagluto ak iti adong. Iso adito'y kayon amang rabi ikin ni nanang, tatang. Ay na, adda ije balay. Agkukurot, akas lamanok. Agasumot ngamin nga ije intaray dang alahas na. Dakkel ti balur dagijay. Kaya wala, binudul-budul dan di inayaw. Natangking tumot ti ulo na. Kuna adi na entertainin dagi di at tao. Ipili ng tumot at simurot kadakwada. Naglaka ngamin amamatpati ni nanang kadagiti tattao. Uy nangrona no may panggapit sa kwarta. Saan na makaid na? Ay na, pag nakman na kuman aday jay, ta saan laanam na minsan analuko ni nanang. Ay, huwag nga rin Saan to mga agnaknakam niya inayaw? Di ako nagsumli, Jabron, Mari Agustina. Tal na umakon, Jabron. Di kaya ko, dito'y pagilyan tayo ti paglakayak. Kat, kasanon ti balay mo ijay abroad, pari Kunrad. At nagkita anak ko ijay. Isudan ti agnay di jay. Kasta aya? Well, Mari. Iso, no, daman na alote, alako dito Ibagam kanyak.
tagatagak. Pagipatakdarak iti balay ko. Tayo asidag ili ti kayat ko ha. Ay katwan bayam tagdamagak kadag iti amamaw. Mano ti budget mo aya paray. Basta saan ang umato iti 5 million pesos, Mare? Ha? Ay sige, taibagak iti anak ko. Tadwa kami ngagsapol iti luti alakaw. Alaman, Mare Gustina. Agyaman ka? Awan anyaman na paray. Basta sika, agkumpari tangarod. Agyaman Mare. Thank you very much. Ne, may dada pagkwartahan na lang. Lumakasapol tayo tilat for sale. Sa adda-adagos ti buyer tayo. Ada porsyento tayo ti dayta. Wen, amok Ah, Anyat pagkunkunam kanyak, ignorantay. Awan na mau. saan mo nakasta, nanang? Sigay, oray di nakgayam tulunganan ngagsapol iti lap for sale. Tadagayaman ang mau. Ah? Malagip ko tamay sa akong paray. Aglaklako iti lote ijay ilay. Isaw ti nakasarita. Sigay! Nanang, ato yung ti kape. Ne, ayan ni nanangan nga, John. Ay na, pimalaw na. Kilaat mo't latari mo arin. Kasla nakalagip nga niya. Apay ngay. Wano, addaman imbagamon adi na nagustuhan. Awan mo't. Nasayaan mo't amin nga imbagakin ko na. Bakit? O anya, magustuhan timpakitak alutikan ka paray. Ano maray? Napintas. Kaya't ko na dyan. Agyaman maray, ha? Ay, awan anyaman na. Kay, anyat nagsaritaan nyo iti akin loting ay. Gatangi kong tayo jalote. Mapintas kami ti lokasyon na. Ay, sigurado nga roden atay porsyento paray. Ay gawan na mare. Sigurado na talaga. Adda nakapaskil a house in lot di tagit ti balay a malabsak. Ha? Adda babaeng agwalwalis iti paraangan da. Ay, agdamagak man. Adeng, mabalin ti agdamag, ma'am. Anya din, Jay, nana? Nakitak nga men to'y nakapaskil dito'y gate yo. A house and lot for sale. Apay, gatangam? Kwa? Damagak ko manusag mamanaw. Mabitla ang nana, Urayan nakditarwar tigay tagsarita ta. Sigay, ma'am. No, basta, sikat ti buyer, nana? Wan kumaa, no kabaalak ti presyaw. Ay, sus, nalakalaan da ito'y a house in lot, nana. Ibarbargin kong taga-buruda kung iti mabait. Kat ijayan ti pagnagdak. No kasta, sikat ti akin balay, ma'am. Wan, nana. Ay, isag mamanungay, ma'am. Ilako kunti balay tadan niyaw. Anya, apay, anya nakamu gusti na. Apay, ilakong tubalay ta. Naumakon dito'y alugar, nagado ti toxic akaruba dito. Anya, Adda nakitak alako a house and lot ijay ilay. Nalaka ti panangilako na. agdardarasudos ka man ngagdidesisyon na. Tawid ko, to'y nagsaadan ti balayta. Danyo, iso adi kag reklamo. Kun, adda na porsyentok iti indil ko a house in lot. Nayunak dayjay, ta iso ti igatang ko iti house in lot ijay ilay. Ay saan? Jak umanugo nga ilakong tubalay ta, gusti na. Anya, ha? Awan karbengam iti dayto abalay ko na lang arudan. Well, dagam, tinakaipatakdaran ti balay ta. Ngamsak tinaggastos iti pan nakaipatakder ti balay ta. Swildok anak karpintero. Ha? Iso nga ilabang kumat ti karbengak Agdamag gastos ko dito. Ay, kabayadak ano kaya't Asadan! Basta manjak. Manjak no kunak. Manjak gusti na.
Saan mat nga umanugot di asawak nga ilakok di balay may madam. Ay, sayang harun ano kasta. Sapay adot imanggat-gatang iti balay ko. Ngam sikat ti kayat ko apang tadan, nana. Ngamin si kamot ti imo na nakasarita. Wen nga rud madam. No addala ko mapagutangak. Ngam awan mo. Ay, sayang. 500,000 pesos lang ti balor ti house in lot ko. Bargain daytan. Wen nga raud. Man-manon ti kasta abalor ti balay. Angam di mo ibagbaga iti sabali, nana ah. Tama nga nusulutan da. Ha? At dapat kumanggat-gatang iti 2 million ah. Ngam jak inton, tamabainakan ka. Ta nagtulag ta ka nga rod. Ay na, agyaman ak ma'am. Ang nungay agdaw nakpailaan. Mabalin mat, nana. Un ma'am, taitid ko amin kan katay na porsyentok iti daga nga indil ka. O sige, manoya ti pag-down mo, nana. 200,000 pesos di idultulin ka. At damot nga min kadwak anang idil iti ginatang ti kumparik a house in lot. Iso aday jay laeng tinaporsyento. Sige, mabalinan day ta pag-down. Sige nga raud. Ang mabalin ka di akitaan day taunag ti balay mo, ma'am. Kita ko matiunag na. Ay kwa, ada nga minsan nga ilik. Inton maminsan laangan. Inton maitid mo ti down payment mo. Ha? Sige. Okay laang, ma'am. Sana bale, makita tamot di tirwar ti gate. Makita day ta paraangan mi. Nalawat ti paraangan na niya. Adapay indayon iti day dya banda. Adapay hardin ijay. Adapay basit bahay kubo ijay paglinungan. Ay, nagpintas nga raw, ma'am. Ay, ikatumdaytan ang nakapaskil di tayan ti gate a house in lot for sale. Tama nga nuad damang gatang asabalay, ma'am. Ay nasaanan. Kasta na pailaang. Kandi ka madanagan. Jak ilako iti sabali, nana. Ha? Nay, naglukat tiri daw yung, ma'am. Ay, sige, nana. Mabalin yung ti pumanaw. Asikas wag pa nagiti sa nga ilik. Kapag nga ilako ni nanang tibalay yung tatang. Adda ka nun nakita na a house in lot iili. Kaya't naagatangan, nalaka ka no? Anya? Nakita yung tibagbaga na abalay? Saan? Yaklapagan ano? Sana ka interesado? Ha? Oray anyat ar-aramidin na. Jak ipalubaw nga ilako na ti balay may. Di oray din narum kami di barangay. Ay, anyaman tinapampanunot ni nanangan aya. Kila at manday jayan na pangedeng na. Huwag nga raw. Lita ti jak kaya't nga ugali tinayo. Darasudaw nga desisyon. Amangan no anyaman daytan. Amangan no makatumpong manen iti scammer. Dahita nga rugag. So, masuronak. Tanubagbagaak. Uminga naman. Naturay nga min unay nilalang yaw. Ay na, napintas abalay di pagakaran minto, Rose. No kayat yaw, umay kayon tumot kin ni John iti balay may. Adda paggatang yung ayananang. Adda, agpaunaak pailaang, tanumaay ayok ni tatang yaw. Ilako minto ti balay may, taisaw ti pagbayad kaw. Anya? Agdawnak payla ita. Ala, kitain nyo Taamangan numaiskam kayo manan, nanang. Ay na, didak man mo't pagbalinan nga awan amam muna. Ha? Anyat pagkunkunaan nyo kanya. Awan amam muna. Ay, oray bakitakaon. Amok ter aramidag. Palagi plaeng mo't ananang. Tanay, namin aduket nga ruden anaiskam kayo. Ay na, saan itan? Legit day to yun. Saanan nga scam? Uy, itay ka pala bumanilang iti kwarta dita. Matulog ka kitay, rabeng. Ay, kurang matlat ta. Kurang apag-down ko. Ay na, ora agpatpat na kagagbilbilang dita.
Saan amanayunan ta kwartam? Saan mat nga rod nga awaten ni Madam to'y down payment kaw? Kurang kanaw. Ay na, ibabawi mo na jay. Ang mga numaluko ka man kita. Anya ka mutan. Imbis at tulungan nak ngagdiskitar. Saan? Takontrabida ka mag. Ilako tangaminan to'y balay. Tapno adda pagbayad ka. Saan nga rod amabalay? Paggatang dagit di iti baboy, dahita na porsintom iti daga. Tapno da, pakakita iti kwartam. Paggatang nga rod iti balay daytoy. Pag down payment ka. Kay, pangalaam to nga raw iti pagbayad mo ngay. Makaamun to ditan Agar aramig ka Agustina. Agdardarasodos ka man ako nakaw. Saan man anatangkin ta ulong? Basta kayat ko day di abalay, taasidag ijay ilay. No di mo kayat apagyanan, siyak ti agyan ijay. Oray agsinatan iti pagnaudan, danyo. Anda! Imbes nga ilakok iti sa balay, da kayon nga agasawa ti pangilakwak iti washing machine may, Jong. Ne, apay nga ilako yun, nana. Wan, taadda pangusarak iti kwarta. Kat oray tay telebisyon may, gatangin yun. Kantay ref may, kabarbarupay dagi jaay. Anya? Alan, anak ko. Tulong yumutin, akanyak. Oray ta ibargin kun. Nalakalaeng ti panangilakaw. Kan oray tay kabarbaro asufamay, gatangin yun, Jong. Allah, ilako yun mo't amin ang nanang. Wun takurang ngamin tay pag-down ko iti balay agat gatangek. Ha? Utangek ngamin ti balay, nga masapul nga ag-down na. Ay, Alan, Jun, gatangek mo, please. awan mo't kwartak nanang. Ay, unay kayo matan. Ha? Awan pa'y kooperasyon nyo mag. Ha? Ha? Ilakok man langan iti sa balay, dagiti appliances, Mike. Nanang, madandanagan kami ngamin. Taamangan lumaluko kayo manan. Anyat pagkunkunaan nyo kanyak, awan ama muna. Ay sus! Nuwin na isan laang, amangan no nawawa isak pa'y ngamda kayaw, John. Ha? Di ta ka man langan, awan pa'y ganas. Ha? Ha? Ay, naka-order ako ni tikanan tanana. Siyak mo bayad no madamdama. Ay, hehehe, agyaman nak, ma'am. Kat anyangay, nakalako ka ni ti appliances yo. Hehe, wun, ma'am, nakumpleto konti bagbagam agatan. Wow! Okay nga ron. O sige, tairwar kun ti pagpinirmaan ta papeles. Mayat nga raw, tadagayang pagpinirmaan ta, ma'am. Mabalinayamat nga awan. Apay asaan nga ijay balayaw ti pangtedak iti down payment ka, ma'am. Di ka madanagan. Mapantantumot la ijay numadamdama. Apaman amalpas ta amangan. Kasta ka day. Ala, yawat mun kanyak ti kwarta nana. Tapno mairwar kumatan ti pirmaam. Sigay, ma'am. Nana, urayan nakbit dito iwan. Inak gumatang iti merienda. Tapno ada merienda anta ije balay. Sige, ma'am. Pangurayakan ka ngay. Dito yan. Tadi ti pagurayan ta iti taksi nga agawin ije balay. Aywan, itid ko gaya man ti tulbak ti balay. Adtoy, si kanton ti manglukat no madamdamawan. Ay, wun ma'am, ay nagdakkel atulbak. Ay. Uwe, nana. Sige, mabit lang ha. Urayan nak ditoy. Parang lang. Yung apay nga itakala sumang paigustina. Nais ka makmanan lakay. Anya. Apay maninaya. Intarayan nak ti babae anang ala iti kwartak. Kuna naabalay na jay laklako na. Ngamsan mo't gayam. Katulong lagayam ijay abalay da jay ababay. Anya. Day tangaming ka tatatangkin ta ulam gusto niya. Agpakalain ka kami.
Daytan ti bunga ti kinadalasuros mo. Palpalaran ka ba? Bakitan? Yawanan ti kwarta. Eh? Sayang pa'y dahi jay nagporsyento iti indil ko adaga. Ay, sayang. Iso ako yung ganak man. Tayin tagi pila iti darom lakay. Ay, masaluta! Sikan ti mapano kaya mo? Ato taramigas? Anya. Di na mo iram-raman dita. Di na mo la iram-raman iti pangding mo. Tilatang kaya mo para aramidan. Iso makamuka dita. Buko da maproblemahan dita. Di na iram-raman. Kinatawan da kiji pagadalan me. Ala, isunan anak ko. Huston wan. Di mulatan ikaskaso dagiti sutil akadalam wan. Diyak kaya ti agiskwila. Ay saan agiskwila ka Basta man jakon. Nag-uuyang matdagiti kay skwilak. Kanayon da kasurduan. Ala, bayam ta kasaritak to ni maestram. Tabagbagaan nanto dagiti sutil akaadalam wan. Nanang. Di mat imbagakin ka. Adak kayat nga agsangid ka, Hana. Nakasutsutil mat ngamin dagiti kaadalak, tatang. Kahit agpabak ka. Ha? Agpatiw ka kadakwada. Lalaki damat ngamin, tatang. Uray pa. Ala, umay ka. Taad da isurukin ka. Ha? Anya day tatang? Basta umay ka. Ay, masun lakay. Anyaman daytan. Ingkagluton ba kay? Di na kamin pakibiyangan iti anak ta. Isurok ti anak ta iti nasursurok iti martial arts. Anya! Tuladen na kanak ko Wag? Hikes! Ya! Ay! Nya! Kasta! Oh, patang kenem tuy imam Kasto na Ante tatang? Kasta. Very good, anak ko. Sige, ingkapayagin na lawag. Ta ituloy tamanin no madamdama ti agsuro iti martial arts. Isurok amin king kangainadal ko, anak ko. Daytaw, ti tandaan na makanayon na Hana, ha? No adda mangdangrangin ka. No ilaylaya na pailati ima na. Una madagusan. Wan tatang? Di balay, ta nalaing ka nga agjudaw kas kada agkarate, anak ko. Wan tatang? Imbag nga ron tayo surodak. Nalaing akon. Basta randaan na amin nga ibagbaking gawag. Wan tatang? Very good. Mala, mapangkan niya pagadalan nyo. Tapno saan ka maladaw. Tila ibagbagamot iti anak ta. Ay na, kasapulan na ti self defense. Nang runa unay ta may sa babae. Iso nga sursurok dagiti rumbang aramidin na. Kakaiso na nga anak ta ni Hana. Naisamsambot piman nga anak ta. Ta minupusal bibi ti anak ta. Iso anas ken abay-abayin ta bakit? Abay, kaya't mo aya ang may sagmak ti anak ta. Ay sana, ngam nalabos mo dagiti ibagbagam. Ang mga no agbalin atuso ti anak ta. May mayatan ti agbalin atuso. Ngam tay kasla pimpiman di ta. Ay, sumabsabali nga rodon ti ugali ti anak ta. Manipod kas ta tinsursurum ken kuana. Kasla ti muso meteng. Mayat kit di bakit tapno kabutang da. Anya? Hello, madam. Nakaawag kayo, maut. Wan, misis. Tanihan na nga anak yo. At damadi nga inaramid na dito'y pagadalan. Umay kayo kuma dito'y pagadalan ita. No addawayayo, ma'am. Ha? Apay, ma'am. Anyat inaramid ti anak ka. Kinabil na ngamin ti kaadalan na. Anya? Ay, sige, ma'am. Umay kami, itamot laang. Bye!
Ay unay mo't day dyan nga ubingan. Bimababaihan ngam kas jay ti aramid na. Di ka sumanao iti kasta bakit? Di mo amaw ti sibubukal ang napasamak. Ay amom. Ang mga mat no basol jay kinabil na. Ay, pagsardengaksan nga agadal ti anak ta. Kanayon mo't lakas jayan. Amun tapay ti pudno ang napasamak bakit? Di ka sumanao ka di. Rombang la aja anak tati isakit mo. Di mong ungtan di anak talita. Tadakis ka kanyak. Unay matikas ta nga aramid mo na nakakaw. Namin anaw a binagbagaan ka. Adi mo ulitan ti mangkabil iti kaadalam. Di mo ungtan tanak ta. Isu lang arudon ti pinabasol da ungtan pay lang. Pinabasol da tapod numot abasol na. Ibagbagada mat ngamin alakay kan bakit kano dagiti dadakkel ko. Baybay amla ang ti bagbagada. Palabsamlatan iti lapayag mo anak kaw. Jak kayat nga ibagada ti kasjay. Tagpay sumot alakay kan bakit kami adadakkel mo anak ko. Ala na. Mapankan iti silid mo. Tapno di nakaungtan ti inam. Wan tatang. Mason, agbalbalinen at uso ti anak ta, gapukan ka. Ay na bakit? Self-defense tar aramidin ti anak ta. Unay kan aya. Mga orasyon na. Adda ka din ni Hana. Pasyanak ko man. Adda baraw, ala sumrag ka. Ang yamanak na na. Ala, agtugaw ka. Taayabak ti anak ko iti silid na. Mason, masansan mo ti panagkuyog dahanakan ni Mario. Kit, adda siguro nagkinawatan dan Sa bagay, nasingput ni Mario. Nagagag. Kayat kaw para kinihana. Wala. No asino ti kayat ti anak ta. Iso ti masuraw. Nahustuan mo tan iti tawon. No kayat nan ti makiasawa. Mabalin lata. Mario, umay ka man no inton bigat iti balay mi. Apay Hana? Ada okasyon? Okasyon nga. Awan, dalay paramid ko. Anya deta Hana? Sige, umayak to. Basta umay kanto sa paem. Tapno malpas sa dagos ti trabahom. Uwan Hana, honey. Nay, papa na Mario. Mapanak man ije balay dahanan, Nana. Anya taramidem mi jay. Kan nanya dagita inbag mo ngay. Ramyentan sama dagita. Uwan Nanang. Adda martilyo, ragadi kanda dumapay. Adda ka nung amin ipaaramid jay nobya. Iso nga alag dagito. Taamangan nung ka sa pulak. Ay, kastaya. Tanyat plano yu kan ni Hana. Agkasar kayon. Agor nung akpa iti paggatang ko iti baboy anana. Takurang di tarakin ko pagkasarme. Anya. Apay, saan nga umdas jayin na mababoy ang pagkasaran niyo? Kurang magkano. Kuna ni Hana, Nanang. Anya? Masapul ka no asa nga pulo ababoy ti pagkasaran me. Adita, inruar kong dagiti labaan, Mario. No kasta, aglaba ti aramida ka na? Wan, apa, hindi mo kayat? Kwa, kayat kwa. Kunak ngamin no, agkarpintero aglaba ngot gaya. Masadutak ngamin nga aglaba. Iso nga ilaba anak man. No talaga mo't laalabnak, Mario. Sige, day talaga yan. Awan problema, Hana. Di ka lamabain iti kastang aramidom, Hana. Paglabam din ubyaw. Awan mo't dakos na. Kaya't nak mo tatulungan. Labnak ka nung amin, Nanang. Pagawido mo, tasika ti aglaba. Saan anasaya at ti kastang aramidom? Subukak nga rod no pagpatinggaan ti kinaanos na kanyak, Nanang. Ay, adula amin day ta subok-subok.
Basta pagawi dumaw, kababaeng. Apay aya pakibiyangan da kiti kayat kong aramidan. Saan mo tada kayo ti paglaba ka? Ha? Man nakibiyang kayo lang unay. Mapukaw ti respeto kada kayo no kasta ti aramid yo. Ay naanak ko, saan anasaya at day tangar Didak namin pakibibiyangan iti kayat kong aramidan Man nakibiyang kayo unay yan nanang. Hana. Naimbag nga oras yun, nana. Anda ni Mario? Ay, awampay mo't balasang ko. Napan naki-construction ngam saan pa yasimang part. Ha? Ni, maluman ngam awampay lang, nana? Ay na, naisagod man siguro ni tayan dagiti barkada na balasang ko. Agiinom daman siguro. Ha? Ay, sino nga iti pakaisagsagudan na no kasi nga aginom iti arak, nana? No, daduma. Iji balay da bisprin na rin. No, daduma mat. Ijayan ti kasinsin na anilinaw. Sige nga ron, nana. Mapanakon. Pasensya kan, my love. Nabarte kak mata. Agawitan, Mario. Madamdama pa Hana. Busin mi lang Umaykan ko na! Di na guyo na Hana. Agawitan, wano saan? Anay ko, di mo tingin di agawitan. Inton maminsan, di ka naginom iti arak, ha? Saanin, Nana. Saanin. Ay una yan ti kastala nga manakaw. Nambak ti naramid ni Hanay di balay da insan mo. Gagangay na nana. Talab na kami. Di na kaya't ngagbarte ka. Wanangam kinabil-kabil na kamutan. Nanang. Ay di mo itulok ti kas di nga raramidan na kan ka. Awan na, ibagadang under disaya ka no itultulok mo. Saan nanang? Tapasit lang ti panagayat ni Ana kanyak. Tigas siya nga aramidan na. Ay, jackpot yun day ta. Agasam, paglaban na kapay ti kabus na. Di kay pala nagkaskasar, ngambaon-baonan na kan. Kasanulangan, into nagasawa kayon, Mariaw. Nana, ikasar ko ni Hana. Sigurado ka ba raw? Laglagi pa anauyong ti anak ka. Nang runa no adda di na magustuhan, talagang agkabail. Ay ayatek ni Hana, nana. Ay, no apay mo't nga may nakasyay ti anak ngay. Mawatak ni Hana, nana. Awan to nga ti pagbabawyam, inton agasawa kayaon. Apaya nga upayom ni Mario. Kaya nangaruda nga ikasar ti anak ta. Basol mo nga may, no apay nagbalin nakasyay ti anak ta. Insurom nga agbalin at husaw. Di ka man nagpabasolita. Talaga mo siguro akas di ti kinatao na Kita man ti pampamayan na kin ni Mario. Saan da pa'y lang agasawa? Ngam anderin na launay. Ala, saan kayo nga agapa, nana, tata? Basta siya, ay ayatek ni Hana. Kat maawat ko tikas jay nga ugali na. Nabartak ka man na nasimang pat? Pangliwliwalang mad, bakit si kaman niya? Aray ko, abay nga, danog ka nga. Anya basol ka. Danog ka la, danog mo. Tunggal mabarte ka. Danog ka na. Aw, mali nga ramitak no mabarte ka. Wala ta natangkan ti ulom. Aray ko. Kung na masarda nga mon ti arak, nga magbartag ka matlata. Saan mo nga rin, maliklikan na kiti barkada ba kahit Maturog kay ti salas. Padasam ti umay iti sila, tabugbogan ka, Mario! Saan anasaya at ter aramitang manakaw? Saan nagaputan na singput ni Mario kat abusumutang? Saan anasaya at ikanayon apa ng kabkabil mo kuana? Pang-aasaim, tanuan niya man tinsursuro ni tatang mukan ka, manipod basit ka. Di mo ipakat iti asawam anak ko.
Saan nasaya ati kasta? Kas jay rumbang kan kuana. Tawan mataktak diran na karina nanang. Masurunak. Anak ko, sagpaminsan laeng mat nga aginom di asawam. Sagpaminsan laeng mat nga aginom di asawam. Maminsan sa laeng mat iti makabulan. Uray pay. Ti kayat ko, isardeng nanti uminom iti arak. Diyak kayat tagat arak nga asawa. Tatang, tulungan ako kamatanak ni Hana. Apay, anyat basol mo, iti anak ka. Ang mga mano ada basol mo, iso anak ka pungtuking ka. Tatang, awanan mo kabasol ko. Diyan lang natungpal timbilin na kanyak. Nakaungot at dagusan. Makitam, di ada basol mo. Tulungan ako matatang. Anawaan niyo tanak niyo. Mario! Aday itong tatang. Sangwam sa anak ka. Kinuan niya ti aramidin na king ka. Awati ba? Sa dawagayang basol mo. Iso ala dingi iti ka. Ngumdi ka mabalay nga ilumang. Tanakita na kan ti anak ko, Mario. Masikog kan, Hana. Ngam tumanaray ka pa'y lamang kamkamat iti asawam. Apay, di ka mabain iti kastangar aramidam. Basol na matlaang Basit la kam mali ti asawam, kabila maun. Kasanon nubalsan na ka. Ay na, awan madlat kabalan na kanyak. Padasan na kabalsan at ilak ko dagiti saka kanima na. Anya, ay unay kan ay anak ka. Diyak kaya tisul pa nga asawa nanang. Itata nakapasngay ka na, Hana. Agaplaya kon para abroad. Ha? Aga-abroad ka? Wen, adan anak ta. Iso masapol ang makaurnong ta iti pagadal na. Panawan da kami iti anak ta. Wen, tapno makaurnong ta daras, Hana. Gundawayak ti oportunidad. Tadainsan ko amang tulong kanyak nga abroad. Sige. Basta di mo liwayan tagpawit iti kwarta, Wen, di ka madanagan, bakit? Tatang, saan matin nga umawawag ni Mario? Anya, si ka ati mangawag. Di na sungbatan. Timamnay pa'y kanya akong di asawak, tatang. Anya, kasano nga rin ti alawan siya nga agina, no di kay agsarita. Kanayon magkiditi pa nagpawit na, Ngam di nakmat kaya ta kasaritan iti cellphone. Ag-text lang nagpawit iti kwarta. Anya, ay, kasano nga rin tayo tangay. Awagan nyo man, barang makisarita kada kayo, tatang. Hello, Barok. Di ka magkano mawawagan, hindi nakaw. Diyak kaya din anak yaw, tatang. Anya, apay nga eh. Kahit adan anak yaw. Apay, adda babaem. Awan babae, tatang. Ngam kabutan kong tanak yaw. Ngam di ka madanagan. Padakliwayan dagpaw iti kwarta para itanak ko. Ha? Papanamlito, apay anak kabutas ka. Inak makiraap iti karuba. Bakit? Ha? Inayabanda ka? Saan? Mapanang na ta. Apay, masapol nga ayabanda ka. Kasta nga rudyag kakalugaran. Agtitinulong. Katnungay saan ka anak ka budget iti pagpurdiya da? Ay sos, basta ikarudan tumot ati maldawak. Umaydan tumot aintun agparaep ta. Nay, ada ka matlito. Anyat gagaram. Umayak man makiraep, abaw. Aya, napandan na jay talon. Nasa padanapan. Ngam ko na mo dyan nakuha pito dala nga grab. Binilang ko nga rodida ka pito damin. Ay, maikawalo ka, abaw. Ay, kastaya. Nayunan nyo tagluto, abaw, Taado kami nga grab.
Kaimasin nyo tagluto iti sidaan. Tay bulalo ko man, da. Ay, awan bulalo, may. Karne manok aja lutwak no madamdama. Ay, karnit manok man ala, mabalinday ta. Basta ilasin yung tutay bati ko lang kun dalam na ta sidak to abang wan. Pasensya kay alitaw. Ta awan pa'y maalam apurdiyam ita. Diya ngamin ammo nga umay ka. Ayos lang, tata. Mabalin mo't nga umay kay tumutlaang agrae pinton agparaepak. Ta ison tibayad na. Ha? Ay wala. Mabalin lang tama. Kaano ay nga agparaeb ka? Baraw, inton umay alawas tata. Umay kay mga anak. Nakagawa ka. Ala, umay kang baraw. Mangan tayo. Ay wala tata. Talaga mabisina kong gay. Pakapong, inya pumambay. Kulang kumag. Nay, apay ngay. Di ka pa'y nabsog litaw. Naminado ka na nagpongga. Ngam di ka pa'y nabsog. Mabisinak pa, Apong. Nay na, ka nagmatay na batin na. Basitay na po yan na batin. Sana pa nag-imot ngam binilang ko ti pa nagpunggam, ha? Namin 5 ka nagpunggay tin na po'y konsidahan. San madla na sayat, no adunay ti kanam. Taamin na nalabas, katdakas. Apay, papapanantikan kanam si kalitaw. Apay, akasla di ka mabmabsaw. Mala, tumakdar ka ditan, tasak magtimangan. Mabisina ka. Apay, manuti tangdan mo kanilito, anak ka. Apay, tangdan ang pailang. Ha? Apay ay nanang? Kanual dawan edi may nakiraap. Sa edi pananganan, nagadutikin na. Kan edi oras ti merienda, isuman ti kadwan tikin na napansit kan juice. Nangyawid pa edi hotcake. Apay, san pa'y lang at nga umdas dagi jayatang dan na anak ka. Wala. Bayan nyo. San nabalay ta, makanday dyan nanang. San anasaya at nga ipapaidam timakan? Wala nga malugi ka ano nilito ti ala matrabahador mo. Ala, baybayan nyo. Diyak to ayabanan numaminsan. Uray di mo ayaban ngam no ngay umay tumanan. Ay na, di mo tawawato nun. Makalugi ti kasday. Papanamanan litaw. Inak man makiburas iti pinya. Agpaburas ka no kay da kumparik iti pinya ita. Inayabanda ka? Saan? Mapanak na ta. Tapno di damit kun ko na. Sapay kumparik day-day. Ngam anyat orasan. Alas 10 san ita agsapa. Kasta ti oras ti panagintram. Ay na, nasapa pa'y day ta. Apag isunto apa nagmimirinda inton makasangpita kay jay. Anya, ay sus di ka lagbain. Di kan mapan. Di da kamot la inayaban. Ay na, saan nga uso dito lugar tayo dito ayab-ayab? Basta nadamag mo, mapang ka. Agkakalugarang nga raw, dagtitinulong. Anya? Kun sanak magpatangdan. Ikaro dantua, no agpatrabaho akmay, bakay. Rabiin, lito, maturugtan. Anyat sursuratam di ta kalendaryo, aya? Tay naaldawak Innem amin apa utang ko. Isadyak tumalang danan iti agraep into maminsan nabigat. Taadun ti pautang kong aldaw. Ay kat, no innem ti umay. Malpas iti may isang aldaw day jay. Wala. Ta saan mo't nalawa ti talon tabakay? Asino ti umay? Jay talo akong pare. Ni Tata Isko, ken Daramon, ken Randy, ngagkabagis. Ala, maturog tangarudan, tarabiin. Unay katigas tang estalyon, Tata. Aldawan, sakay laumay. Kasanungay amalpas tiraip mo kasta. Nagladaw kayo nga umay. Ay, pasensya kan litaw. Adlapay ngamin inaramig ko ijay balay itay.
Diyak ko mga rod umayang. Inkarigata klata. Tapno di mo makungkuna. Sapayawan pa ilang dagiti daddo mga grab. Ayaw. Kasano nga malpas si trabaho no kastoy. Sige ilitaw. Tarugya akong ti agrab. Lorna, di mo gawin amin asidaan kinin na boy. Ha? Apay? Tip din tati ka ng dagiti nagraab. Ta naglaladaw da nga imay. Anya? Agasam. Ada simrek iti alas 9. Ada simrek iti alas 10. Sa nagbubuntog da pa'y nagraab. Kat, sika, idinapan ka nakitrabaho kadakwada. Nasapa ka ay asimrek. Ah, Husto lang ti oras a panagintrada. Ta tinulad dala ang ti oras ti panagin intram. Iso adi ka kundi reklamo. Ta inaramid dala ang ti kas iti inaramid mo, lito. anya. Kan amangan no nalipata mon. At tunggal adda pa panam apakitrabahuan. Adu ti kanum. Kan pasaray adda pa'y take out mo. Nga uray di damot imbaga nga ag-take out ka. Bakit? Iso nga glisi ka. Tagawag amin asidaan kan innapog. Ta sigurado anabisinanda nagtrabaho. Ay, awanin, bakit? Kinan mo ti marabutitan dagiti mulak apagay. Anya? Diyak mo't sinuksok nalanay. Sayang pa'y. No kasta? Awan maapit na lito. Ang damot Basit. Ay, sayang nga talaga, bakit? Kasano daytan ngay? Awan ka ng tan Kapilitan agumatang ta iti bagasta. Gatuwa na. Sana bali. Tamakipurdiak langay. Tapno adda igatang ta iti bagasta. Umayak mamot makipurdi ang agdalos iti garden mo, tata. Ha? Ay, salang. Adda naalak lito. Pasensya ka na. Adda upat nga umay agdalos. Taga kabangibang a barangay. Unay mo tigas tandata. Imbis asyak akalugaram ti alaem agtrabaho. Saan? Tajay mo taga sa bali a barangay. Kay, depende iti kayat abarok. Awan pa nangisakit yo iti kalugaran nyo. Naglawa mo't di minulaam iti laya. Alona. Wen man, manglito, tapnadan to apitek. Maruutan mo't tayo. Apay, di ka mang purdi iti mang dalos iti dayjay. Mang purdiyak, tadyak ka ba ilan na dalusan day dyan, awang kadwak, manglito. Alona, siya kong titangda ng agdalos. Ay, saan? Tandan natulag kong agdalos. Anya? Ikiti inayon nak mo tan tanay. Awan kwartamin. Kasapulak ti makipurdiya. Pasensya kan, manglito. Di ka kaya tapurdiyaan. Anya? Pasensya kan, Lorna, ha? No, saan min apurdiyaan nila kay mo? Takas diya nga mintaramid na. Nagladaw asumrag, kan nagsapa nga agawid. Ay na, awan problema kanyak tatang. Amok ti kas di nga style ti asawak. Iso asaan kayo ang mababalaw. Ay, agyaman akbalasan ko, ha? At nga min style nila kay mo adyak magustuhan. Tanukis sayak ti purdiya na. Ago nga, Mike. Ala, sumapol kayo latan iti sabali at hangdanan nyo, tata. Syakid di tirumbang nga agkid daw iti pasensya para iti asawak. Paspasensyaan nyo lakuman nilito, tata. Awan asida kita tao. Pilpilin da titangtang danan da agdalos iti gardenda. Ay nalito, di mo mapabasol ida. Taadda karbangan damang pili no asino dagiti tangdanan da. Ken kasano nga addamang purdiya ken ka. Ket kastamot nga minti style mo. Nagladaw ka asumrag. Nalabas nga alas 9 asumrag ka. Sa kalpasan na, nagaduti ka nam iti aldaw. Ken pasaray agbalkot ka pa'y. Nga uray di damat ibaga nga agbalkot ka. Ken no lunch break, nagatidog titurog mo. Nalabas ka no nga alas 2 no agtrabaho ka. Sa umuna ka nga agawid iti malam. Awan paylat alas 5 agawid kan. Asino nga'y timayat amangalakan ka no kasta ti aramid mo.
Oh, iuray sanda nga lang nagpurdiya. Abay, isudalat mabalay na pagkwartahan na ya. Adu dita! Agbalbaliw ka nga minan, tapno alaandakan. Ay, awan tirumbang baliwak, taawan mo't madingar aramidag. Ibagbagak nga rod tibidot mo. Saanan? No sanda ka kaya, nakarkaro pa'y ajak pagan ano dagita nga agpapapurdiya. Adu dita ti mabalin na pagkwartahan. San laday tapurpurdiya dita? Aglisi ka ba? Anya day ta nakasako nga insangkot mo. Layakin ubi na gito'y bakit? At dapat tugi alaok na. Nangalaam ka dagita. Kat di ka mat nagmula iti kakasta. Ay, ako. Mulak Basta ilakok dagito'y bakit? Ilakok no bigat. Sa paagto ti mapan aglako. Sa akto agmarkit mo tin iti sidain ta. Nangalaam ka dagita ko na. Kit ijay umaa. At na sikreto nga umak. Di mo amaw, nagmulak ijay tayo limod kuking ka. Anya? Imposible Bayam, tayo pasyar kanto yung sikreto nga umak. Tapno makitam, bakit? Bakit? Basta ka nakadakos. Tay, at dagrasya ng insampot ko. Manok mat dagita. Nangalaam. Ijay pupukan ti manok ko, Anya? At napupukan ti manok ko, adi mamo. Sikreto dahi dya pupukan. Inlimod ko kang ka. Tapno masurpresa ka. Oo, imposible daytan. Ay na, no di ka mamatay sa lag. Nan, tapartye kong timasa. Ipupuk ko pa'y laang to ito. Kasi daing tanto manin numaminsan. Lito. Nanang, anyak si Dayaw. Dinangdang. Adupay mo tinabate. Dumawatak man, uray basit laang. Ay ilak ama mo na di asawam. Adot na bate. Ay naada si Dana nanang. Nagado di karnit manok asidaan na. Sinagpawan na iti papaya. Naimas magayam ti si Dayo. Si Dana laang Nay, apay, nagapa kayaw? Saan nanang? Ngamjak kaya ti agsida iti nagtaod iti. Hay! Nagtaod itay. Jak nga rod mo no nangal-alaan ni Lito kadagiti amanok. Kun uray tay papaya nga insagpaw na. Napanansamat pinurus iti mula ti kaaruba. Ay, una yun day nga asawam. No din tumot makamulay ti sidaan na. Tapno saan adyagal alay ti mula ti sabali tararamidan na. Jak amo kan kuana nanang. Tinsamot nga min makipurpurdiya. Taawanin mayat ang mga lakan kuana nanang. No nagalas tumot nga min ti style na. Mangibabain ti estilo na. Nga rod kat itataawanin mga lamang purdiya kan kuana. Addamanin milagro nga aramiden nan. Nay, anya ngay dayta. Basta, jak kayatin abaliksan. Tamangibabain una yun, nanang. Bakit? Parang man dyan sangput ko, pato. Pato? Nangalaam? Ije pupukan ti patok, Agtal na ka man. Kaano pa yung addatarakan mo, pato? Adda nga road. Sikreto taan ti pupukak. Tinakaw mo maninday, diyan niya. Wen. Gamday di nakipulpulong. Asawa na. Iso arumbang laak kalubam der aramida. Kung nagtupay ka, husto ti atap ko. Iso ajak agsid sida kadagiti lut-lutuam, taamok at tinakaw mo. Di ka pilitan na, no di mo kayat. Ibusag Isardang munti kastangar aramidam lito. Apay, di ka mabutang? Dakas nagtakaw. Kasano adyak agtakaw bakit? Kat di dakmat kayat apurdiyaan. Iso da mo ilatin ang pwersa kanyak ngagtakaw. Ay na, delikado tar aramidam lito. Isardang no jak agtakaw. Awan lamutin talor na. Ito kumamat tilaglagi pam. Awan makaatipa kanyak. Iti kayat kong aramidan. Anya. Nukas na. Adda mapukpukaw amanok yaw, tata? Adalor na. Talo amanok. Patumad kanyak.
Kanda kita'y mulak nga ubi, agda ng kali. Kinuren ni Mari Pilang, adda ka no ng kamal iti fist panda. Pinatsanan da ka no, naibusan ti kargana at tilapia. Malagip ko di insangpet ni Lito iti namin sa nakalman. Nagdadakkel at tilapia dagijay. Agpatulong tayon sa kin ni Kapitan. Madidaytoyan ang mapaspasamak dito lugar tayo. Sige, sumurutak kada kayo iti barangay hall numapan kayo. Taidarum tayo jay asawak, tata. Anyat kaya't mo asawan, Lorna. Nakabulos na ito, Kaldain. Saan ko atin nakaw? Day jayan da asawam. Inalan dagiti tanod. Wala nang. Akin kalding nga iti inukod naman. Jakam mo nanang. Ay naglablabasan ni Lito. Mangibabain una yan. Isuan na saya at magtanatiliwdan. Jak kaya tararamidan na nanang. Kat kasanon no maamuan na si katinang idarum kan kuana. Makaamuditan nanang. Bakit? Wala asim nga asawa. Kunak, no kakampi ka. Ngam traidor ka mag-ayam nga asawa. Sika mag-ayam tinagindarong kanyag. Wan, aklunag kinaramit ko. Ngam para matlakan ka dayjay. Tapno isardeng munti madingar aramidem. Jaklem pagaro pa may turas na gayam kay darum nga asawam. Saan nga rod anasaya at aramidom? Sangwam tinagbasulam. Kat manipod ita. Aglinipat tamatan. Agsinatan. Tadyak kayat tagtatakaw nga asawa. Saan ka di mat kastaba kay? Di na mo sinana. Nyakamutan. No di mo kayat asinaan ka. Ipakitampay ti panagbaliw mo. Ti panagsingsingpet mo. Tapno maayayo akmanan. Kat mapakawan ka, Lito. Sorry, bakit na? Promise. Di akong ulitin tinaramin ko. Agbalbaliw ako. Bakit?